Hai guys, waktunya masak. Ayo masak. Sampai nih pada masak burung. Iki loh, aku masak ayam. Masak ayam, masak lemak. Apapun pekerjaanku yo, nek awake dijalani karo ikhlas, kita maksudnya kayak ikhlas orang canggung. Gue terus terasa mudah, tapi awak dewi nyambut gawe kayak sanggung gunder, orang atine orang lego, jadi menyebabkan pekerjaan kita itu semakin berat. Tapi awak dewi atine lego, ibaratnya hidung besi pun enteng kayak yakin jelas ini gitu. Awak dewi ikhlas, jadi terus tetap semangat ikhlas dalam suatu pekerjaan. Oke.